Right, mwiroreri wa ceceni ya Ithaga TV, Merry Christmas. Kuri wenge hoka mambura ma Christmas ni magutwarite na njira njega. Ritwa riakwa ni Gaturu wa Njeri, thutha wakwa ni urona na riera ni ritheru ria gukuonia ati mambura makwa ma Christmas na Jesu gakenge ni gaciarĩtwo thiini wa muturire wakwa. Kiuria kinene ni mambura maya ma Christmas ri gakenge ni guciarwo muturire-ini waku. Umuthi tucerete mwena wa ACK St Mark Church Kanunga, ugo ni kuga kwa area thutha witu niyo megukorwo magitutongoria na nyimbo cia Christmas. Ni amu ni ndakwirire kaingi muthungu ni ugire a ways man to the heart is through the stomach, na ke Gaturu wa Njeri akiongera akiuga atiriri a ways to the life is through music. No muthi turaina nyimbo cia Christmas. Gakuririkania ati guku ni gwa ceceni ya Ithaga TV ari thome wa Mugikuyu na kuri wewe diaspora ndio kani ucokete na muci araniria na ithui namba itu hau karavisheni-ini yaku ari 0797444000 no twandikire ndumiriri nguhi kwetukira namba 29312 ihi no ukorogetia request ya rwimbo rwa kura Christmas na iguru wa mothe ri mbere ya ACK Church Kanunga makoretwo magituinira nyimbo cia Christmas. Gakuririkania kaingi na kaingi thabari yo itu yothe yumagaritio ne gakinyanirio ni kambuni nguthi ya wendia wa migunda, kambuni ya AMG Realtors aria marakwira be the smart investor makiri hinda-ini riri ria Christmas ri ona ni maturorete na ritho ria tha niguo gutigirira ni makuyukia na ni makweheria moko-ini ma turia nime ni amu mena project kundu ngurani na ngakuririkania iguru wa mothe ndumiriri nene kuma kwa AMG he project o yothe uraigirira wina entry ya gukorwo kiamukira voucher na iguru wa mothe ri nyumba ya makiria ma milioni 7. AMG Realtors araniria na ukuhetukira namba 0796888555 na hatari undu tangaja riu niguo tukorwo tukiingira rwimbo-ini ni ndeta Gaturu wa Njeri na ngakuririkania na nenda-ini ciothe cio kinyaniria na ukorwo kiaraniria na ithui utwire Christmas yaku igutwarite atia kuria mwena wa Facebook na Ithaga TV official ona mwena wa YouTube kinya hau o subscribe niguo one kwa eno thaka ya St Mark Church Kanunga magituinira nyimbo icio ona mwena wa TikTok tumanage ni njui haha no ndiriuma na kanage kamwe ni nde mundu wa manage maundu macio ni megukinyanira indi riu ndirenda nyambe ngurwo ngiamukira mutongoria umwe uria niwe vice chair witu guku gwa kwaya ya St Mark Kanunga akorwo agitugeithia atwire ndumiriri yake ya Christmas niguo mwiroreri tukorwo tukiehera ni amu umuthi no turiigue karwimbo niguo gutigira maundu macio ni makinyanira. Reke twamukire vice chair akorwo agioka tugeithie niguo atwire maundu uria mahana mwena we. Vice chair, karibu sana, no urugame haha. Kamera yaku ni iria mwiroreri wa diaspora ni arakuona kuhana atia indi thayo. Marito maku ni mariku? Amarito makwa ni Manase Ndungu wa Njuguna na ndikire mumemba wa gikundi giki gia kwaya ya St Mark's Church Kanunga, Kiambu County. St Mark's Church Kanunga kwaya yambiriirie ri? Kwaya ino ya Kanunga yambiriirie miaka ya 1970s. Riu ni tugiyukite oguo twina amwe mari ho hindi yambagia na izo tugukite tugagiciaririrwo tugakorwo tukiri namba ya kindu 40 oguo. Kindu 40. Mbothe ni kindu 40. Right, mbere atukite he ndumiriri yanyu ya Christmas ri kwa eno mucemanagia ri na mwekaga practice ri? Aya, kwa eno itu tucemanagia muthenya wa Sunday, tucemanagia thaa 2:30 cia rucini tugakinya nginya thaa 4:30 niketha tukaingira main service, Kikuyu service guku yambagiria thaa 4:30 ikarika thaa 6:30. Tukoragwo na muthenya wa wiki, muthenya wa Tuesday kuma thinasara nginya 7:30 na undu umwe na muthenya wa Aramithi. Aya, ndumiriri yanyu ya St Mark's Church kwaya Kanunga kwaya kuri mwiroreri ya Christmas umuthi ari mambura ma Christmas. Ndumiriri ria twi kanitha twi kwaya ino ya Kanunga tukenda kuheana ni mahinda ma Christmas. Izue turi izuothe hamwe na arimu aitu ni tukuma wish andu othe thiini wa bururi Christmas njega na mwaka mweru wa kirathimo na tushare tutige kwihuririria indo muno aiko twina indo turie na tugaire aria maikorwo matari niketha na ithuĩ twĩgwatĩre kĩrathimo hamwe nao. Aya, asante sana. Reke riu tukorwo tukiamukira rwimbo no ucoke hau niguo tukorwo tukitigĩra maundu macio ni makinyanira. Ndumiriri nene tutikehuniririe mundu wina kindu akorwo akigayana na ni njui ni tukuigua karia kariri ni utuko gukomete we nie ndire muini. Reke tukorwo tukiamukira rwimbo ru, reke kwaya kore gituinira twende kazi. Make sure you enjoy. Tucemanie ona mbere tukiamukagira nyimbo cia Christmas. Twende kazi. Wekeno